Shalom, selamat pagi Bapak Inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Baima ijalo hita rigapan siganu pari bata bani panorang sogot nerion pasada hita hurta martonggo hita. Ham Tuhan na bata Bapa nami na marhabang sa inaguri atas na itandahan nami marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus si paluah kanami. Terima kasih apa puji-pujian ma isombah kon uhur nami kubamu bani panorang sogoton. Bani haganupan layak-layakmu pasu-pasumu nadop ijalon hanami ibagas guluh nami mambain boy hanami homa puho ibagas nahoras-horas bani panorang sogoton halanya Tuhan pargogoy ham hanami ibagas nalaho makorjaon horjanami sigano pari sa ganjang nyerion ase makorhon hasangapon haganupan in bani goranmu ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalam hanami rapakon tonggo namion. Amen. Bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ijape na siyam marianan bani panorang sogot nyarion na boy isesehan nami marhitehon ni channel YouTube on rigapan sigano pari bata sadarion Kamis tanggal 20 Juli tahun 2022 tersurat bani buku Jeremia bindu sada ayat 10 itu nama katahon sonon. Tapi anggoho gonditima binongemu misir maho anja hatahon mahu bani sedea haganup nahutonah kon bam. Ulang maho tarsonggot mangidah sedea ase ulang bajoraon ho hupaturut ibahen sidea. Somaldo ibagas perguluhan tahun sangga ipondos subata sada tugas atap tanggung jawab mitor mersormindo kita bani kemampuan nadong bata ase rado sipata itulah kita marhitehon ni alasan lapetalup au makorjaon horja ai atap lapetalup au bani jabatan ai atap lapetalup au poso opeau atap lapetalup au halani adong pue nalubih topat ijai pakon naligan opetene mambahen gabe lang ibakkuhon hita ibagas malas niuhur horja ai sonai mahita ganupan bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus sanggah idilo ne bata nabi Jeremia gabe nabi ni nebata yata hondo hubani nebata lang talup iya nagabe paganjang dilah ni nebata lau padas kontona ni nebata hubani bangsa Israel nadop mardosa bani panorang ijia na ijasa sitong ni tujuan ni nebata aima ase marhitihon ni tona ni nebata na ipadas nabi Jeremia gabe marhamu bahon nihur mabangsa ai janah lang iuhum nebata hu habuangan Babel tapi isobut do atape isobut nabi Jeremia do marhitihon ni alasan lang talup iya laho padas kontona ni nebata halani poso ope iya bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus marhitihon ni rigapan sigano pari bata bani panorang sogoton barang ahape tongon hape ni na ipaundos ne bata hubata nagabe tugas pakon tanggung jawab ta horjahon hita maai ibagas borsih niur ibagas bulus niur tongon lang urah ibagas nalaho padas kontonah ni nebata terlebih maai hubani halak na ibagas parutolon na ibagas pusok niuhur barang nalang ope ongga manangar hatani nebata jana lang porsaya hubani naibata tapi songon naibata pasingatkon hubani nabi Jeremia gonditi mabinongemu ay mahumani singat-singat ni nebata hubata ase gonditi hitama binongeta horjahon hitama tugas tanggung jawab ta ibagas sadarion terlebih maai tene ibagas nalaho padaskon tonah nine bata hubani hasomanta tongon
lang mitor ijalo hita, lang mitor marubah iya, lang mitor bertobat iya, jana lang mitor ipataridah tene rosuh ni hurni bani hata ni nebata. Tapi anggo hita sebagai halak na porsaya, sebagai halak Kristen, gonditi hita ma binongeta, jana sirsir mahita, laho patorangkon onjolan ni haporsayonta, hubani haganup halak, nadop porsaya, sonai age nalape porsaya. Ase lambin itukol tukoli, jana lambin itanda sidea mahomani, pambahenan ni nebata, sonai age bagal ni hidup ni hurni nebata. Halaniyaha, anggo ibahen hita ma alasanta, mabiyar hita aholi, gabi magigi sidea mangidah au, gabi lang marosu sidea hubaku, lang hiparhasoman au, bapenang nilongan ibagas Tuhan ta Dios Kristus. Anggo halani padaskon tonah ni nebatado kita, gabi magigi halak mangidah kita, seng perlu mabiyar hita. Atap anggo halani manaksihon hata ni nebatado kita, gabe terancam hosahta lang pala mabiyar kita. Tori kita ma bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Dios Kristus, sona hata ni nebata das hutongah-tongahta, marhitehon ni perjuangan na bagal misionaris kun Jerman, mandopak kon bagai-bagai ni tantangan ilaut, sonai age idarat, tapi hata ni nebata maningon dasdo hubata ay mamambahen gabi marubah parguluhanta, gabi torang ma parguluhanta, halani hata ni nebata nadok das hubata. Artini ay maningon biarando kita hubani nebata marimbang, hubani ancaman atap ahape, maningon holongando hurta bani nebata marimbang, hubani holong na sonaha pe i dunia on. Halaniyaha anggo jolma hosahta do boy ibuat, tapi anggo nebata tunduita boy ibuat. Artini ay maningon biarando hita hubani nebata na boy membuat tunduita marimbang jolma na boy membahen pernaburitan atap pesitaronon ibagas parguluhanta. Halaniyaha halani salinari nebatado napaikat kon hita, ase nadop ipaikat nebata hita, dirgas mahita, ringgas mahita, jana totapma tonah kon hita hata ni nebata hubani haganup halak, ase hata ni nebata ay mahoma nalambin marbagal ibagas parguluhanta, ibagas parsauranta, ibagas tupuanta, ibagas rumah tanggata, sonai age ibagas saganupan pargulmiton ni goluhta. Amen. Martonggo makita. Ajari ham hanami tongtong bapa, asim marhasir siron, maka gelukon rosi mandalankon pandilonmu huban nami. Ase songon tonahmu hubani Nabi Jeremia sonai mahumahanami, bani zaman on tetap manggonditi binonge nami, ase ibagas ringkas niur hanami tongon bapa, laho padaskon hata ambilan nama dear nadop ihaguluhkon hanami, hubani haganup halak, ase ambilan nama dear in matongon nagabi onjolan ban nami, ibagas nalaho maparayak ahape ibagas parguluhan nami. Marhiti goran ni nakmuto Diyos Kristo nami, jalam rapakon tonggo namion. Amen.